Odmah na početku da kažem da ovaj video nije za svakoga. Nije za one koji će da prozivaju mene i moj biznis lažljivicom, skemerom. Nije za one koji ne vjeruju da postoji nešto drugo osim 9 do 5 posla. Nije za one koji ne žele da napreduju. Nije za radoznale. Nije za one samo da vidi. Ne, nije za vas. Tako ako ste vi ti, molim vas scroll away, a oni koji su opposite od ovih, dobro mi došli. Za sve one koji me ne znate, moje ime je Mina Sejfić i ja sam online business coach i mentor. Bavim se ovim biznisom već od marta 2022. godine. Full time. Ne by choice. Jer sam 3 mjeseca u ovaj biznis ostala bez svog government posla. Moj muž se bavi kamionima, dobro znamo kakva je ta industrija sada i gdje ide i ka čemu ide, sa gorivom, sa svim što sad dolazi. Da ne pričam tu katastrofu koja vodi, nažalost, naše truck drivere i njihove porodice, jer sam to osjetila na svojoj koži. Ali sam ovdje da pomognem ljudima koji žele da pogledaju ovaj biznis i vide je li ovo za njih. Kao što sam rekla, ovo nije za svakoga. To je okej. To je okej. Ali pozivam one koji su za da se registruju na mojoj stranici www.minaosmanovic.com, pogledaju besplatan webinar, vide o čemu se radi. Nemojte pitati pitanja o čemu se radi, kako se radi, ako niste uradili svoju due diligence, da sami istražite. Jer ako neko želi da promijeni, ako se nekome ne sviđa gdje je sada, sam će da istražite. Ne očekujte sve na tacni, jer nije niko ni meni dao ništa na tacni. I ja sam isto kao vi registrovala se, pogledala da li je ovaj webinar, da li je ovaj biznis, i vidjela da li je ovaj biznis za mene i onda sam krenula dalje. Sljedeći korak je naš probni period od 30 dana gdje ćete vi uplatiti $149. Ne, samo da znate, ne plaćate meni, ja nemam ništa od toga. Ako vi ne krenete u biznis, samo da to je to, let's put that out there. Pogledat ćete, u tim videima vidjet ćete sve i bit će sve transparentno. Dobit ćete mentorstvo, coaching, dobit ćete proizvode, dobit ćete kompaniju sa kojom surađujemo, dobit ćete marketing, dobit ćete trening, dobit ćete vašu website. Znači sve će biti transparentno, nemate šta da se brinete, vidjet ćete koliki je investment, da, postoji investment posle $149, jer nema ništa za džaba. Ako možete početi McDonald's franchise for free, onda možete početi ovaj biznis, jel tako? Ali ljepota ovog biznisa što je offline. Online, nije offline, izvinite. I što možete da nosite gdje hoćete. I da budete fleksibilni, prisutni u životu svoje djece i svoje porodice. Za one koji žele, dobro mi došli, kao što vidite, znači ovaj video je random, evo me sjedim ovdje, očekujem jednu koja je krenula sa mnom u julu 2023. godine i danas slavimo njen job quitter celebration. Žena je, zahvaljujući ovom biznisu, napustila svoj corporate posao. A sve do sada, od jula 2023. je radila i svoj full time posao. Dobro mi došli, registrujte se na www.minaosmanovic.com i idemo dalje. Samo ozbiljni ljudi. Molim vas, poštedite me vaših komentara. I ako ćete nešto komentarisati, make sure da budete kompetentni za to. Pozdrav!